O Kartik Bap hayo I bolong le hakara hongani jodang jadu chongno I agun le hu phau ye wai deng shakham ye agun le Jadu songno agile mabura age phabura songni kok thai dongno ishirna nanganu chungli narna nanganu chungli jadu songno tang mong tươi mồm opera rộp bữa đây lẽ trong mong opera tang mong opera rộp ô na đừng na nàng gan nữ chừng lệ na đừng na nàng gan nữ chừng lệ Chakile okra bomma yagara Chakile okra bomma yagara Burini shamong okra Na jadu shomno Na jadu shomno Na jadu shomno Chakile okra bogma yagara Jadu shongno burani shongmo okra Na jadu shongno Na jadu shongno Na jadu shongno Khorok le thekrai moto yadiba Khorok le thekrai moto yadiba Khorok khawo khapoi Amale ritama barakhe phapoi Jadu shongno Mayole ritama beneke bejor Mayole ritama beneke bejor Norong no khulumo yagjur Anili ruchamong orono paikha Jotono khulum baikha Có giờ đặt xe lên, ở đất khơi, bay lên cửa nhà mày khơi, hầm bay. Belai ke hầm bay, bukuk sarati koi, sini bus kango. Hari ini, sing bukuk sarati koi no sing bahai ke sini hinggang kai. Bini kaisa quality, abang hinggang kai best folk singer ni sing bono oro tabuk award lainai. So may I now welcome our honorable EM sir Kamal Koloi here on the stage to please give away the award for best folk singer of TTAADC presents Tipra Idol Season 1 Grand Finale. Belai ke hambai sini EM sar sopajak tai bonot bani bagai kaisa trophy sing joto ya pakor lain please bani bagai and logi wo kaisa
acoustic guitar as an award for Best Folk Singer.